Hello guys. I'm back ngelawan Paibyang ban entertain but fi tekumta guys. But kawai guys ngam don kikintine ay bangan ay kuvlay fi ba fila support but yarap yang hadukane. Tang ba guys. Shim tangkane ka donut nanga dakajing ik. Tekumta guys. Tekumta guys, ini ya sedang no siya ka gameplay. Te guys, ngakarpa dia fies nga bawan page hadu bakut. Bangalek kay 1v1 hakalon wolf mo. Te guys, kumcha ngalapoy siya kamadan jong kajing yale. Hangko mano van job ngayos tang dekat desert eagle ngan persyang one tap ngalane emban set one tap. Te kumta guys, sapay guys enemy siya claim me. Te guys ngan move slow ban page ya kalau location yang ke enemy. Te kumta guys. Oh guys one tap guys, headshot OP headshot mah. Te kumta guys ya karon ka banungkong ngalayo da ka ba headshot sampai ya karon ba kumna guys. Te kumta guys sampai guys ani la I global mah just the skyler one tap guys, one tap headshot OP guys. Ngas nge-comment bang ayo one tap kumta guys sampai ya karon balai kumna ngadang yo na one tap guys ngampoy perkado labut ladin guys ola yos global guys hukung guys sampai page guys page guys ani kumno movement jonga guys ani guys dan bok lah yo I global ani guys yes medikit shua. Tekumta guys dengan persyang set headshot guys ani siang mah kumno guys body shot guys, body shot ron balai body shot sah karon basau kumno ladang ayo headshot hakane karon basau ngababan highlight mo guys mo guys please like guys satangkan dia guys layap guys okay guys no problem ngin sa persyang hakaron basau. Tekumta guys ladang ayo headshot hakane karon ngababan highlight baro kad ka page mah guys keluar guys one tap headshot like ngobah like guys. Last round guys, last round hang to ngala ne emban yo one tap ladang ayo te guys ngoba share ceki friends jong fi guys one tap guys buya guys kan ada di tenan deh nada kisah ketenan te guys terus ngoba share ceki friends jong fi bar subscribe ya ke channel ki badang thmai. Tekumta guys ngoba support lam yang ngaro ndaka jing ik jong fi. Tekumta guys 5 kill 1 dead. Tekumta guys
ngevha comments kalong kumno kas ngetenat ne em guys nginya peja ke profile jong uto mene Indian PK BMT 51 level tekem ta guys om desyo vanop ma normal pro om dayo ba pro tan hadu kataru. Oke guys, ke video kalakut ngin saya syampat ke next video. Bye bye guys.